Ke Kiew Shaphrang Village Organisation haka Iasnohkti lang bat ke Meghalaya Basin Development Authority Government of Meghalaya ringkat bat ke Union Christian College Zoology Department ke lepelong ye ke clean Umiam campaign ke belasdang naduk ke ar pesan terik naitung bat ke bankut haka laipo terik naitung arajar arpo ar. Ye kini ke program lepelong harut jangkawa Umiam haka jingdon langki officer sorkar bakentup ke kong Sweetie Rinja Director of Soil and Water Conservation Government of Meghalaya but kiwe ki officers. Kinong kitkam ke Kiew Shaphrang Village Organisation, kinong shnong goshnong Umiam but gikna school ke Union Christian College Zoology Department. Try gani kapung, manuban kam try. Insu isra re kumne, suki mankasni, nang jabo kapung, nang dapati kapung. Oi bipe par, ya gani kapung laden, aga Bynta, kata hydro electric power, jo kata Umiam control. Mirai ngiru kum dinong shnong, kum kijai jumre khasi jo gani dari jongi. Jadi ban shim da Jingpynkhuid halade lade. Jadi ban long try halo kani kapung. Sunu bangile jadi ban kum smau ya kata. Jadi ban wa kila kilimpi kumno ban dangyai pentelun ya kani ka rukom tumpuk ya kani kapung. Kamde ban ko tang hangnya ha campaign. Har wa bulan hak ma chumpi hana ka office bang atrai niru nya song perkhat nya wa kila kilimpi kumno ban nangla ban tumpuk hanya aji erap hanya ya dale kilimpi ya penduna no kajak dia jong pi barokai. Nomor ba, mana kim pendu gramaki mangi manusnam in habar terkoi. Hoi, kidon ki bakamai na kanjing terkoi, ya kata ada kadi kamu minta. Dia mangi rung kidon kam, dia ban lay kata. Kidon kam ban create show ki awareness. Ki kajing terwa mata kalong ban create ki awareness jungi naladap kani tang supaya berai Oktober selai. Wah, ngini perlang no kajing mare race ki. Wah, kenapa hang taru ngini alat ban thui ki dia tong ngini perkoi yang ada kapung jungi. Wan ma people ko ngini penher le, ngini perlang kajing hair race ki ring, ngini perlang kajing penher ko kudi. Wah, ngini perlang kanono jela ka ini. La kajong ngini khot no ka legal sport jungi, ngaba puni penbai ngini api Shillong mne ba penbai ke no sport department. Api Shillong penbai kale den kun kale keting mau, kanono jela ka. Ini penbai ni mopi ngini le ngi. Kanang konora ya kajing long awareness ki kiwe bede ba mangi ki try Shillong ni giron kamar pun ko. Ba